Mai rā no I tōna whānau tanga mai, kua rite tonu te whakahē a te Maria I te uepu tohu Māori o te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau. Nō reira, ko te pātai kē pēr hei pātai atu, mēnā rānei kei te whai hua ngā mahi a te uepu nei I naia nei. Ko te hiahia kia wawe te tūwhera I ngā kuaha ki ngā tohu a te Māori. These are meetings where we will review each other's performance, understand the issues that confront us and use that to better enhance the way that we provide direction to council in relationship to engaging with Māori across the region. Koe nei te tuatahi o ngā hui e whā, ka tū ki waenga nui I te puari nei me te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau. Ko te pūtake he whakarite I te ahunga whakamua mō rā watahi. Well, we've already initiated a couple of key projects. We've initiated the scoping for the audit on the council in relation to the principles of the Treaty of Waitangi, and we're just going out to RFP for the audit on the well-being of Māori in the Auckland region. I roto I ngā marama kua pahemo, he maha tonu ngā whakahē kua pupū ake mo tēnei puari Māori. Tuatahi ko te tino whakahē mo te nui o tō rātau pūtea. Tāpiri atu ki tērā kua puta ngā pānui a te puari Māori mo tētahi tono whakapaipai I tētahi whare kai te tiriti o Kuini. Tērā no ngā amuamu mo te kore o te puari nei e tae ki a rātau hui. Well, the board is very happy with the way it's been going. I mean, the controversy that you refer or others refer is non-existent in our mind. Engari, hei tā taipari, tāri ake te wā, e kitea ai ngā hua. I think it's about being clear about what our direction and our focus is, realising that resources aren't abundant and that we need to be very smart and effective about how we implement resources to the activities. Ko te tūmanako mo te hunga utu reti, kaore te wā e tāroa rawa. He ta Gardner, te karere.